Karbi Anglong Police Atumpen, Police Day Arni Pachiton Dunsi, District Press Club of Karbi Anglong sa Hemalong ng Kahumri. Korkanti Lepen Haraghat Constituency Palong niya di malong wukakaso kirona sa ikideng. Rongjang Thong Bato Klamalong Kichengsi Chin Thong Sarpo Musical Sports Society Pen Football Kapatu Ang Dungkiti. Kardam Katni Sabirta Thanbang Nili Junali Timungpi Non Birta Ang Ton Pen Arjuik Tha. Karbi Anglong Police Atumpen District Press Club of Karbi Anglong sa Hemalong Humri Dampen Phirangke Kiklema Tumaphan Ningkang Sampen Himkedok Pajir Dam. Adapur Phai Kebapur District Press Club of Karbi Anglong sa Hemalong Difu Police Station AOC Siraching Tipen Jalinsi Police Saiki Atum Aningkang Sampen Himkedok Difurong Supialong Kido Ana Phirangke Atumaphan Pajir Tekang. Aji Okham Police Birthday hisabe ami celebrate korisu. Okham Police to Jondonpur Suktir pisot 1826 গঠন হল তো আজিলৈকে পুলিচ চলি আছে পুলিচক মানুহে কিছুমানে ভাল পায় বা বেয়া পোৱা কামো কৰে কিবা আছে পুলিচৰ মানে মানুহে হয়তো ভুলটো আমাৰো হয় কিবা ভুল হৈ যাব পাৰে এইটো আপোনালোকেও চাব আমাক যে আমি ডিউটি কৰি থাকোঁতে কিবা আমাৰো ভুল হ'ব পাৰে কাৰণ আমিও মানুহে হয় তো আমি কিন্তু আজি আমি পুলিচ ডে সেলিব্রেট কৰোঁতে আমি এটা প্লেট লৈছোঁ যে আমি সদায় পাব্লিকৰ হিতৰ কাৰণে আমি সদায় কাম কৰি যাম বুলি আমি শপত লৈছোঁ চবে আৰু সেইটো সদায় থাকিব যে আমি সমাজ সেৱা কৰিম বুলি সোমাইছোঁ আৰু সেই কথাটো সমাজ সেৱাৰ কাৰণে আমি আজি সবে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰমিছ লোৱা হৈছে তো আমি সেইটো সদায় মানে আমাৰ পুলিচ সংগঠনত সদায় থাকিব বুলি আমি আশা কৰোঁ আৰু থাকিব Lasonapura District Press Club Penta Karbi Anglong a Police Atumaphan Karbi Anglong along non kiwang jilang arni antame monsam pen kido thek jimate kilang charidun pe media phan chuning ridunsi man peng pen Karbi apoho pen archudun Korkanti Lepen Haraghat Constituency Palongnia Demalong Chitini Phai Thom Kep Ani Adapapor Pencil Help Group Atumaphan Wokakaso Kirona Saikideng Korkanti Constituency along Self Help Group Atumaphan Wokakaso Kiron Wokakaso Kiron Namai along Samilang Sub Block BVO Dr. Rukasan Terang Kuloni Dog Farm Manager Lunidata Korkanti Block VDC Chairman Kogentiso Atumpensi Kidoan Asal Help Group Atumaphan Wokakaso Tonponlo Lason Tak Taxi Halapu Haraghat Constituency Ki Parlo Sonpura LP School along Sitame Kiron Dengpon Laso along Haraghat Constituency MSC Mate Karbi Anglong Autonomous Council M Khorsing Rong P Ari Dengpensi Ongdung Asal Help Group Atumaphan an Kiron Pachatang Ponlo Pusi Pirta Ribdunlong West Karbi Anglong Chinthong Constituency Ki Parlo Rongjang Phong Pathua Klamalong Kichengsi Chinthong Sarpo Musical Sports Society Atumpen Patirpi Ponsi Chitini Phai Thom Kep Ani Umpanai Dukan Pen Hills Club Singkum Atum Angbong Angtung Kiti Kapathua Birta Phirangke Panchuenglang Ratani Pen Birta Nangpale Angdung Kiti Kapathua Mailong Chinthong Sarpo Musical Sports Society Amaipu Holiram Rong Parpen Kachepahem Bupon Mai Long Kong Chun Bang Khorsing Senar Pensi Kachetong Dun Alhiatumaphan Pachini Ponlo Angdung Iti Kapatupon along Umpanai Dukana Teranatum Hills Club Singkum Atumaphan Ball Pum Nikithap Api Kachitu Tek Tedet Ajok Umpanai Dukan Teranatum Ball Pum Nipen Angdung Kiti Chipahailo To present this award, I would like to briefly request Officer Anthony Rampi to be here to present this award to the team of Team Dukan and Tonai. For the first Ball Pumni Bristerly Ingti Pensi Tablo Alang Li Inun Umpanai Division PWDSI Kamalong Achokamar Lapen Bihek Penta Kapatuaning Hang Peak Amri Hawar Lapen Pinangan Chinthong Hawar Along Tami Alang Lipan Kachini Atum Sikaong
umpanay dukana tiranatum Almon Hansi kapathu ki mesen ajok alang lipan hero of the match anong e pajirpon ang tunggiti kapathu along alhisar puaman pen ulukunchi police outpost in charge Anthony Rongpi chitongdun lapen Birsingki Center Sport Association abidisar Dilip Singh Hanse Amri Chinthong VTP in charge Philip Ronghang Amri Sport Association amaipo Winchester ingti lapen rong asar rup asaratum man peng peng chitongdun non malam so poraphan birta mun ton peksna আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanch juice. Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3-wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Kanch water. Dihina mo piputhot birta along wangtulo Dilai police station ki parlo chitini phai thom ke bani special naka checking ki pedopon boma porhut ihum jeep compass kanghuari dengpen ki pe jogdon long Dilai police atum pen special naka checking ki pedopon boma porhut ihum jeep compass number WB101818 kanghuari dengpen kilongdun Labang so gari kanghupon abang puah hem pinong laki Jharkhand Girit District PS Jamuna PO Mirzaganj Tikamagha Sorlapen non kido bom adim laki Kolkata 19 PS Gujarat 81 Ekdalia Road Baliganj Mekar Dasrat Das Sopu Sikandar Das Chiparjan Munna Pusi Police Atumpen Pangthek Police are deng chingnang check abang puah pan delai PS case number 29,020 under section 379/411 IPC Papon Pondopusi Birta Ribdonlong. District Press Club of Karbi Anglong sa Hemalong Preniphai Siarni Ada Porphai Krisia Porpen Karbi Anglong Youth Peace Organization atumpen Phirangkiamai Kipedapon. Karbi Anglong Youth Peace Organization amai phurastam lekhe lapen kong chunbang Longri ingtia tumpen 4 lane along lia puthak phirangkia mai padupon kidam tangar ni hamphang song tumpen 4 lane along lia tangka CM Tuliram rong hangachor kacheteron PC 4 lane ki ponput along lia long amen avipin pen tangka ki joy ki chopu anong no ki joalam arjulong si KAYPO song tumpen phirangkia mai padupon Ibran ibang hi 4 lane parokwa dokmuka langhin Kuluni, Tarabasa, Arvatili, Ruklia, Longit, Manja, Dilai, along Kapuri to Natum, and Foreign along Lake Kapuri to Antami. Inunut Kisumana Munit Danke, Urkur Lapulankari, Kisumana Tunanke, 10 crore, 15 crore, Lasum Kilongi, Amunida Tuntamidu, Lasilaya Munida Tumjumsi, Kilong Pejumsi, Rakatu. Pasiru tu orang cocok jadi. Saya alangi tak payku tu, alangi kilong ni orang kata dengan silong tu. Aku tahu lapen alangi tu hajuna resip kami orang government, tum lanji lasi. Kang saya ke dakar pilong pen kali lah. Central
foreign stars atom si ta la so mai long ke AYPO mai phu pen lam the ki jai pon ke ham phang song tum anong ki jo thap aret ke chok che la pen labang so alam the ke ahoka lipusi phirang ke atheng no than pachini litum karbing long long foreign alam puthat pen binangan alam purisai dolo lapen karbing long autonomous council CM tuliram tongha achor kace diron piapha nong ke jo mate foreign along le bipin pen tangka kacu for crore alam puthat lake ahok kali athe kace diron pi alangli longle ke do 10-15 years samlang kaci alangli longle lasi mone pranawan gi karbing long youth peaceful ajin pen jo nori pon mama foreign along le kapuri dun ang bangke lake government atun tipi nangi mate ipajir nanya takake lake lomon Pini Karbi prime time ang gelapon skang ton pekla tume thakme kurwang thu